Ngiu gani katma baja mo manta. Kani kena ko konteks na syabak. Israel, US, buat Iran. Hatu manta. Ke jingek kumbangi akred bagi pulih Holy War. Hatu ngilak poi hakatu kapor. Kabangi ong Holy War lani. World War 3 nang ni syakmat. Holy War ngatrai ngimla banna ong hakata korukom ane kalong ka jing snow ka janga namar ba ngi de ban ken mau ka jing julor melaban mudur ka jing julor ka jing nyap ngi melaban mudur ka jing min song ngi melaban mudur famin kamut kibriu klamio bam ngi melaban mudur nanta pade ka jing penlut tang jong ka keri jong bun kiri ngatarai lada mintangi don election mo West Bengal, Assam, Tamil Nadu, Kerala, kumta tertering don ka election. Mariadep ka election, pinyoi ka dor jong ka diesel and petrol. Pinyoi. Kamut kiba shem jinge tang kito kiba syong hangtai Middle East. Tang kito kiri. Kapertei borok kawe. Ngin sa shem ka jinge ka bakraw. Social media ka kran ru halor kane. Mo India, China, Japan, kine baro ngin sa don na ka jing kordip ka bakraw na kadaw kane ka tuma. Nanda pade. Kalaban longru kat kum ka banga smutu abanga yo ban kran bat kiberu imat USA kim shim latip ia ka bor jongka Iran. They underestimated kato ka bor jongka Iran. Mo abastang Trump perkat arskila dep. Arskila dep indre minta usmutu ba kamde ka pasukan do kata-kata. Kamut ka jings niu kabawan melawan mundur. Mo tang namar bangim yo petroleum indre bun ke bepat ke daw ka pollution chupet ya ke TV ka pollution ka tadem ka bumi ang neng yawang gide bantung ya ke dieng mo ban yo fresh air indre minta pet katobaro kapar kapur sya na ka bekari sya ka bepat ka ri te kamut kane kawar kalong kumno ka disaster ngilawan no ka disaster ka bakraw mo Israel kamkuaru kawe kari hangdai hajan kabalong kajimana kabanda jongki te na kanai kadaw ka Israel kala kuaru banyo ya kajingarap jongka Amerika minda ka kuwa banyo ya kajingarap jong bun kiri abastang maki klemyo banyo fuli jumut bagi bepat kiri minta apa kiui bakalong ka problem ka bakarau te kiong to yarap kidon ke bam ko ban yarap ru kidon ke bakloi ban yarap ru te takane ka dau banong kano katuma kalong holy ngam sngo mo minta ya kabang iyo ban experience na kadaw katuma ka kadaw innocent people kikintay kikulong mo baro lado bad kumjuru kito ki samla jong ka por minta kimdon shu kalawe baro lado na kadaw ngilaban nong ba ngan sanud banong kumbau pabukuit ru ula penrem ya keneka tuma ngam yai syaprang sakin dia tak bohong kalong kaba katim katala ngilaban nong it's a curse keneka war kalong ka curse na benda baro ka perte mo na keneka daw ngi hap persangkat bala ban pinsangeno. Shu Petru, Russia, Ukraine, mendakat nos nem. Day. Israel, Gaza, kat nos nem. Mo, teng istang kabay katama badingi perkat nila. Ban pinkut na dang syodong, iyo ban pendap na dang syodong. Habdang sitayo artayo, henry kamday shu. Kumbangi ya perkat. Nakanay ka daw, syua bangis dang.
ngide ban pet bun ki jinit ki jinat jong ki kam ki jam ki jongi jong ki action ki jongi lemda kumda ngi poi shaka jima ka bakarau nakabenda ki bepat nakabenta iya lo deuro